log in KSA, KARSA, kapet asong rachele song tum Delhi lo an cepat ngisi man bare lo 23 ani jadi tum Delhi arong sepi jantar mentar mana lo pasti hal bangso Delhi kita malam pen inut FSLC long pen bangku alang kursi timung isi kita asap so minggu do rakan hal so kita alang finance alang puro Delhi arong sepi hempre yang dam kali lagi piknik sudah masih dam lapen kaskom tungke NTO Tormas State hansi claim no NTO Tormas State hansi claim botante aningkan peningkan proxy ningkan kep sosial lalu itu kancas dikom KSA KARSA lapen dimasas pun ini itu hempre han itu amu kecepawan itu Delhi kita itu meneliti dan ramaje kumane aphan ini tuh ada kam declare dalam kali itu Indian Constitution yang kita punya artikel 244A masih itu ada kancas di komite law KSA DNSU dan kapasitas song itu sudah kita kasih hal langsung kita lapor itu masih kan ni duncoy nanti putot putan pe alam itu isi constructive statement IPN kantung kita koma made alang itu la kursing timung detong kabi cing honore kama kursing timung detong otomas det hang tegre no bas hala so kamen ma ali fre faidan dije kancas di kom tum ke NT otomas det hang tum apan di kam kedu tum bas apan si otomas state article 244A la Indian Constitution of the laki ditum KSA tumak kita kali kancas dikom tak kita kali komani ASC FSLC BGP komunis mak kita kali laki karbiang long di mahasau arada farman si bang hala constitutional betul pasti constitutional farman tapi karbiang long tapi di mahasau farman si tunda kita dharna tu dalam mati dharna ke Delhi dah dalam kodak dalam ko tapi hempre ke hama song hutang dia lapor laki itu kecil pulang si kecil nek corang dia dem bedo komani than ning kang samsi itu protam dia nang political song dan cipuno FSLC ke regional party protam te nang tu regional party tu koma political party komani jonggi ha jonggi no dake social organization no sam kacas diko apan KSK phare te jonggi nang tum lage kopi lage nang tum piro hempre ke hang division ke sebar nang tum ma ada makana ko pasti itu masak sobek karya kai hal bangso a division mang de benangji isi kursi itu mau alang di las bangso statement mang alang di clarify pe alang di kancas di kol apan KSA itu man dia corang ni petante mo ke mandilang alang di panitu kapek alam pe dan alang di panitu arbok nang kok non ni KSA mai pulo ni di tabe pini ke barco ke dia kan portante ni ta pulo dia piknik ke chota pasti tam ha Delhi piknik itu cuma nonton itu. Hal asal jalan mana? Oh sumara tinggi banget. Lamun jadi nanti positif bukan. FSLC kalau tadi nanti tumke demokratikly kosong rat simpati lo di mak kosong rat pen cingrum nang di mak hal masuk konstruktif agenda konstruktif idea restan. Tapi bahan kami guncoy bahan kita tuntut nanti nang tumke division claim lo. Nang tuman rat tumpuan ni kalau dari mana kalau kita lo. Nang kau lo syuting petang deh, akhirnya tim berapa division kan lo, non bang haru pri gel kilo kita, nih train kan lo, meni fight kan lo, bang haru itu dia tidak lo, salah bang haru pri itu kan nanti kan nih itu joy, bang haru pri itu pilo, jong apa farman dom dia kan jamdar lah, bang haru pri non dharna itu doji, karbi itu mereka mak karbi farman mereka jamdar kali mah, si bang haru pri itu karbi itu mati. Delhi itu sesong nang, dak sesong nang. Aku KSA kan ke artikel 244A ke ide itu. KSA pukuli karbiya khai, karbiya rat, angho pen masih ada yang cuma artikel 244. Ipa cunjep kan kaduk sentimen dulu. Nonoson kacing nek coy, komani AFC ke kan itu coy, komani Kongres ke kan itu coy, komani KSA kacas ke kan itu coy. Halak kan itu coy, lok pen ke nanti tuh kosong tua kan sih kita jangan sih malah tua di kami deh. Masih lah bangso step kan, mana nih? Final nih,
tapi kancas di kom kita tahu tidak so statement apa tadi dia cuma betul sih anti autonomous state ke kancas di kom KSA kali non ke anti autonomous state kita hukum ji kita mang hukum ji kita harus pusing timu dari lo masih dah son non klik nasun munit kan ane ka choteng dun munit kan kinde dun mang jadi Lincoln tiket isong net chun che de lo ki chun che pata de dom son son amendment diye jole ki chun che lo article 2448 ko chun che pote no son son kursing timu son son ke matha amendment ki ajole ki chun che lo asli ye bata ekina ninge be 2013 itu pun bakulu dut ke 2013 itu bakulu dut ke dari polo Kumala 2013 a movement ki paksu ke who are the culprit of 2013 movement hala so nikan itu Delhi state apa ni itu dah isi asok do Jakarta to Citrapata stop dulu Kumala paksu who are the culprit behind the movement of article 2448 in 2013 hala Japan keglo mangkun hada ka non so mentality non so narrow minded hala so kimat ha kandai dari 2013 a movement itu dulu itu 2013 a movement itu karbi itu isi meselan teknologi Nang ibu data atul masjid ke hang asong Jakarta ba aku kumasan kan kafe kan isi division ko kasi non ta kanjar di kom karsa case itu bangkrut private dam pen hada ke dia rong supilong dharna dam ulotan le kaskom farmang le article 244 ke hang da lo lapen mo live tidika to di Delhi ben babe hala bang Delhi lo live tidika tamen ni pe chlo kafe ka leader sanganta BJP thangle vote pinon MP election उनके कांग्रेस वाले वोट में अपने नाम करेंगे जब कभी तो होता है हदा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर क्वेश्चन प्रेशराइज कीजिए मा हला से तो स्पीच लो बंगे जी कसला सोन इनिंग चोटेंग में इनिंग चोल में अलार्म के स्टेटमेंट में वेरीफाई कर देना खाली प्रतंते मुख्य बांग्ला तुम कार्य हम फांगलो सी आर्टिकल 244 के अलार्म हिदुम akan hok buji kan isu hidung itu kasih tahu gitu si non son son pas kom na plan kan lo ठीक है कार्बनो तुम काउंसिल एक तुम सीएम तुम तो केरा दिन को ने तंते केरा तुझी प्रतंते कार्बनो तुम काउंसिल सीएम केरा तुम पता थे लोग में कार्बनो तुम काउंसिल सीएम कदिरा कोमानिया पॉलिटिकल पार्टी सो कोमाने सोशल ऑर्गेनाइजेशन कोमाने लिटरेचर ऑर्गेनाइजेशन सो कोमाने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हाथ तक कंट्रीब्यूशन की दुनिया में देखा कौन कौन माके से कौन के दाम की बात की चुप जुन इसलिए के लासो धारणा लासो मूवमेंट के हाईली स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी जैसे बीजेपी का फर्मा काम करते हैं अरे इतना माइन हमें ना मानता नॉन प्रेजेंट गवर्नमेंट तुम इतना माइन किताब की बात करना तो बताते otomatik aning ke hang kaphe ka sob na nara dun he sky sibe tabente dagi big issue dilo bata non ke kachi putot piknik ke chodam kontu ka chundi dam isu amai la an la na tai masi isi efficiency sob na kontu na lo na to isi regional party kachi pan kanti panchal bodi totante kursing timo son amuni pan he he totante I think in coming future tum asong pan kan 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 nang leaders ko tante banghan ke kham khe dun lock pen si nang leaders ke man ko tante hala ke leaders ko banghan ke kham khe dun lock pen ke leaders man ke leader chiman uji kate na to rat ani hai nang ji to se rat ani ke hai dun mane kam ke ko banghan ka khinde banghan ki kudun tot banghan ka kanne dun cho so sai bang pen ke nang ji masi nilima tamen dampo pili dampo hada ke ni ta ko mane बीजेपी पार्टी फांसी एपिलेशन वोट के वोट ना को बोले नी निंगो पर स्पीच के ते अच्छी निंगो पर स्पीच के ते अच्छी के ला आना निकान कॉन्स्टिट्यूशन लो टॉक दैट और कॉपी पसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल दे हाला सब निकल इंजे जी बस पत्तू में है जो तमे कास्को ऑफिस लो प्रेस भी के दोता नी निंजे लो ऐसा थिंग होता बेला पेhala सो का निंजे करे सुनन Nili ninja lo je ningkan tiket sosial lo tum Guardian di Mahasabha Farman itu artikel 244 ke why the government of India is not responding today lasi Johnsi di Mahasabha Guardian lo Farman central the BJP state the BJP data BJP बताते हैं ना तुम प्राप्त जीत पे
di Mahasau lapen Karbiang Long ali dress tuman nang hanan ko kopia join kopia post itu artikel 244A aci hanan ko pudi ningjil kasi government of India tu nang hang hi tutan te di Mahasau lapen Karbiang Long ali dress sumta central government here hanan ko je non MP election pangpan itu di Mahasau lapen Karbiang Long arah kali artikel 244A nampak cumpi betul te hitung MLA pen celok hitung representative tu an hitung ciri ciri lapsi kipo jatuh mau tulang pun ninjil kemudian ninjil haji malasol masih di Mahasau tapi kadang lo haji dah kalau so sentimen tak tulang pun jauh respons dari central government betul te non asol si sorsaro non asol si division si thakno penting itu kodo koso tengok tidak po laso division yang alam laso division na join ni, laso si Tontia join ni 2030 te duduk ya. Lasi ni penceng lo, atau kami kan biaran ke, atau kami kan artikel 244A sama sentimen dulu. Lasi artikel 244A ini cuma kita di BJP kita ekspres sekian, kita dari Kongres kita dari, lapen SSF kita dari, laki Karbiang Long Arab, laki di Mahasau Arab tu makci. Halas so aksi ke itu constitution sudah tidak. Asi hangat penan, dordi kita di BJP pukali Kongres masyarakat nomor ASC masyarakat nomor CPML masyarakat nomor EPSFC masyarakat nomor CKC sila tu. Mungkin non sonsor kursi itu non sonsor a destructive statement belum tante itu kan yang long alat mau isi division itu. Halas masuk ke dalam ini ajoinis ini masuk presiden. Hati ini kan dilakukan oleh Central Committee ng Presiden Mamay Kindo. Di tatlo yan kita punti di tapi kini sudah mana ko. Ini sudah mana kita baru dah. Nom kita kiman kan siksa. Kalau soal ini tadi itu dulu tidak. Kasi nang terus step naman clarification ci pibegan di tapi antras di kom no heto ason di dengan kiyer dengan kongkep proxy sistem lawan untuk mereka alam itu hanam maintain bidin cetak. Kasi alam itu manune ningkan bukan penenon azit timung mata kesar ko asing timung mata kesar tu jalan itu masih tu komisi itu jatuh kan kipi dengan person ke hal yang sih malah tu artikel 244A ke son hal apa itu mata tu bunuh asing kursing timung bang menon fit langsung si bang loving kita tapi si Karbiang Long arada farman seperti son kita kan sekarang ke nanti kita belum coy anti hotel masuk ke hang song entikan halah itu lagi jadi dia kali petante no kimanila ini cuma mau sih sih konsep itu sila soal lama nanti kali gencoy kali sih nanti si constructive idea le itu putar gitu kaskom na gitu lapen kaskom orang itu komania political country apa pet democratic country banyak hal itu buat itu Kongres nanti itu BJP kan itu presiden kan BJP itu pilihan di sini komane national party komane national party kan vote bilo vote kan itu na komane ke gunaloma itu sendiri itu kan itu soalnya sama sih neutral standard maintain lo anu tinggal voting right itu lapan demokratik kan sih tentang sendiri kan lapan vote bilo itu nih patai sendiri kita merah sendiri aning kisi kemat ha aku kisi kemat hala sote jalan vote masih non ke Karbiara tu isia consciousness tu, halas so conscious dia sa tingin si, kumas pa haji ma, kumas pa rin ma, rap si dia deh, laki itu case ini sih deh, sebab apa kita tu dari achieve itu kemana political party apa sekali, kemana political party kita pihak itu kami kan, oke, komunikasi kata teh, halas so komunikasi lo, kadok kami respons positif nanti, non artikel 244A komunikasi lo, kadok kami farman kata teh positif respons itu non. Negatif respon macam itu tanggal itu. Kali betul itu konaan sih kita cuma ke leham dulu. Masih dili, macam dili kalau kursi itu mau nunggu. So statement aku tahu dia cuma megang sih. Tapi efisiensi song kami orang kan isi apa kita memang isi me. Song itu political party Karbiang Long. Tapi di Mahasau West Karbiang Long formasi itu kami tante song nama ini pernah itu sekarang kecil. Kali kita mau kenapa tadi ledakan dari hal itu eksperimen. Jadi langsung presiden dari presiden itu kita lo, di hari ini kau ada